megalayapost.news. Hapa sedang menpanjang kerjaan nak ipatba akatem riboy hakan di election siteng samai na Shillong Parliamentary Constituency Dr. DRL Nonglan ula ong bakadaw kubla penong ye uban poi syakaseng san perthai kadai kabawla jengmut ban pen ye khtien khasi bandon ka jeng itu kerpang nadu ke sorkar kme bat ke sorkar jela kumban pen kenbau ke sorkar kalahaban penong ye election siteng samai na Shillong Parliamentary Constituency kadai hadian ke jeng no Dr. Ricky AJ Sengkon kum UMP bat menta kasngi Dr. DRL Nonglan ulah yar syarib hoy ban penlong ya kejeng yalang hayo mau hati ban pan kejeng kersan na kipat ba na kabenta ban penjob don burom ya u hakane ke election siteng samoy ulah penken maru ya ke kot ufada H Elias kabaong haba im kaktien im kejat ben rio ulah ya turu baudon ketong ban pen im ya kaktien khasi ulah bat kum presiden lakat saus nam haka khasi auto society hakabala penlong ru ya kejeng yalang pat ba baper ba la let kendu ru wat iki menteri sorkar pedeng Henry ladagi pat ba ki kloy ban penjob daladihi unlait sadalhi banyakran halor kaktien khasi haba kran sapang ke khasi auto society lada omdon presiden ru vice president unshimti ke kam bat ladap ya kran ru ban nadu ke pratering vice president unshimti ya ke kam susu ke ke bawla penpau kolong bau angnut bande nak benta ke jaj ben rio hakabala dau job unyo ban ya thir ha parliament omtang ya kaktien khasi Henry un kran ru ya ki wei kimat ki bala bante song ya ke jaj ben rio bat ru ba ke jaj ben rio kan kiyo saprang hakiliang baro kabangla im jingmot kadai ban pen im ya kaktien khasi haba im kaktien im kajat menriu ufada H Elias haka kot jamu ham saya kipor wong haba im kaktien im kajat menriu Como Presiden jong ke khasi auto society khat saus nem hadu menta ladon kiwa kelianga balai como Presiden ulai syakaseng sanyima lani simenta bat kawai ki political party naka menta kani ka kam udon vice president bat habau president omdan hafiz jong ka society vice president utrai yakakam bat nakamanta kata niladan kajia penbet nadu ka pratrik jong uni ubnai bahwa ngamdan hafiz jong kaseng vice president unpet yakakam hanrei kamensim jonga kalong banyai yale banyai trai nakamanta pangkentiu ya kaktien khasi apo kajilam jonga ko presiden negeri khat sausnam ki balada nila pelong ye ki seminar ki jing pensyai patba ki rally ber ki procession ki jing yat patba ki jilang patba haslong hadu hadali nalayo aban letno bade kendo bab ki minister jonga sarkar India kanthop ye kiran rijiyo balong hang to por bangile daus nam khat kanai spa hak nam arajar khat khandai balong minister khana jang ka ministry of home affairs kom jo bar Rajnath Singh balong minister jang ka home affairs bat hagi ji kren kidan ke ki bang hap ya kaban punjor ya ka jingdawa bat hadu menta ngimpat la ya kaban pen urlong ya kijing dawa ba tin khasi kan rong haka khnit bapra jong kariti sansyar kari India anang yuan phai nang thi haka snema rajar pulai nila dawa na sarkar jala ban penlong tin sarkar no ya kaktin khasi hapo ke jala nyong kani kadai ka subject jong ka state kani ka kam jong ka sarkar jala ka sarkar jala kare ban simkhia ngale kaji kendo bar chief minister Sri Conrad K Sangma parla pha yakne kam si department of fair nila budien ban namar ba ki department ki suki nila rai ban pelong yakni budien batenge ban penken mau yau chief minister bat ya baro ki emily bagian simkhia yakni kam
Ila penken mauru iki department repair padang kendiat hakini gimnai beladap nadu kesnem rajar arbosan ngilayat keleng banlet segi jakaman pensyai yakini non kaman penong tin khasi penong tin sarkar yak tin khasi palagi jinglek ki jongi kisnap jongi badan baro ki district kan thopru hasora kamelang kawai nagi civil subdivision hapo jong de gari ka jongi kisnap kira khot ke nga banyo banle don ki por ki bang pe namla banle lot siamaro kisnap hanrei kilang lala phimwan ma phi ngin pen bek da kawai ka tare kani kala penlong yang abangan yolat banle namar kisnap yang lala phimwan phimlat ma phi ngin penlong hakasmi ke bak hilai kam da ringkat berkinong yalam ka khasi author society klem da khen na kano ka kenhon la kalong kenhon nyam ne kenhon san perthai ni laya trelang ban pen syai ba ban pen juri ka jing dawa ba ka sarkar kan penlong tin sarkar no ye ka tin khasi kam ta ka khat riu tarik jong ubnai April ubnai beladap la khat yengi dak office jong chief minister bat haga jingya keren laya thu bala sim ye karai ban perlong tin sarkar no ya kak tin khasi ya kada rai la sim dak dorbar kabinet ban habangi pe ya kirkam traikam ni syam magnero karai kalong kababet ban pediang tambang yang bau governor uday ban ai no ye kajing menjur kham kloi kerasa teng kendiat por hanrei haka arpo nyau tarik jong umnai April layo ya kajing menjur jong ulat kajala belasan ye ka buhar ban pelang tin sarkar ya ka tin khasi komtangi penpau kaji sngowo yakne ka sarkar bakkan niro kalang kawai na kimat kiba nalahap yakaban theo ban wo ban dok ba ka sarkar ka persang ya kaban penurlong ya kijing dawa jongi hanrei ka kam patkot ka kam jong kaji itu ya tin khasi dan kam ya kaban rong sendan haka khenit ka bapra mano banle ya kata hato ngan chilek ban ya kendo ya ki MP ya ki chief minister ya ki minister kata kalong kabang puson hanrei ngam semut setia ya kaba nyele election abakawan kajing kerpat nakaliang chong ka party ka badan haka lian sansyar naya thu ya kani hakinong ay bujonga nakatagadaw kyong kani kalong kakabu jong kajay benriyo MegalayaPost.news